Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rina Jumapili njega ya tariki 12 mweri Juju wa 10 mwaka ni 2025 bita wakabwe mutharimi kango shori nkatho cia mwanya ni bwega muno nonto bugwitana mbere kurumirira a Meru TV wo gitwethia nyombe nteto irina igweta miangatene mugongo jwa Meru nonto bagitumikiu kumakerini kiriwe asante sana okwadirwa gututhingatira kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya angetirange kumenyithia nteto kumandena odena guntu maturene na andiki betu banteto bakinyite itigidi gotigira ni bakuduranira riboti bakimurika matura ninge tukethira tukiorokera kire gushunkona siasa cia Meru mwerekera jwa mugongo akiuthi giagi siasa orera bia mabeki siasa bikuibangania nabo asiasa bakibangania nonto bwangurumania nene batekano ya gisiasa 2027 ya jonde ni a Meru TV ogeta kuraya ningi tukiambiriria na nkirano ya gisiasa ridoretu tukiambiriria gishumbunge kia Tigania East Edwin Kiongozi ore muthuji wa gisiasa na ititena mbere kuruta moni jawe ikani mweka jwa mugongo ningi agikira ratirine ore tingoge bwa mubunge Mpuru Abori nari akaraniria na akari ntere na kadete itagaria na mibango ya witi na mbere mirandi maturene iraikinyetwe ni mubunge Mpuru Abori mutugo kiambi na ribotia Siasa Edwin Kiongozi na rombete ya Tigania East kuwa mubunge wa Ntere Mpuru Abori kanyankuruki ni kenda bakona matunda ja utongerea bwawe akibauria kurekana na mutugo jwa guchenjage mubunge wa kirekithuro kinene mweni kanya itakubitsiawe nondo kinyata ugato chenjia pasta ikironge okeja kubibia kanisa ogachenja ya mapasta yange ajaran roba anto aba bamaka nisene nonto ugo nwere mui nonto batithira bakugwata raini into kirage tumite babu buingi oyu karanda one umbrella ya leadership mwe kanisa na wa support mchungaji kwa ulira kugakarana mwanasiasa tuchenjero uyu tumurumero uyu kinyawe twamwikira nkoronjiro ni yarankuruki Kiongozi augite rwa mirandi ya witi na mbere kanjira ukujirwa maturene akiromba Meru kuika thirikari nene na kumea kanya kwithira Profesa Kithure Kindiki na kumba gukubia mirandi kuija Meru mtamsupport mtasimama na yeye hata kikiumana mseme ni Kithure Kindiki kwa sababu huyo ndiye ndugu yetu saa hii Kenya. Sisi hatuna mahali pa kwenda, tunakimbilia Kindiki. Na Kindiki naye akiwa pale na William Ruto ataambia William Ruto, we watu wa Meru wanateta, punguza economy, punguza petroli, punguza hii, kwa sababu rais alisema Profesa Kithure Kindiki ako na masomo kumuliko. Sasa kama Kithure ako na masomo kuliko rais na Kithure anaheshimu rais, si rais atasikiza Kindiki? Kwa sababu Kindiki ni genius. Ukeja kwithira itweterete Jesu riria akarichoka na tutinoga na ndi nya maendeleo no tuito kuona itwetere kwene kiuko no garwiro na nweterete Jesu no tija choka lino tukunoga kebe ugo Jesu ugire nkeja ya mwamba ngana ajwa munene ituteki tweterete na ikinya maendeleo mtu aja kwira nkareta no tulumuona mwitikie ugo gwitikia Yesu Kristo na bwa muthie Kiongozi na igikite na kugwata mbaru kiama kia Nopeu agikiringira ndebeja kiama gitongerete kathetune ka Mumiru kintu kia tukwendia muno antu betu nontu batu turetikiririe maono ya Mpuru Abori batu turentu kiama tukiama tuturabia mageita adi mtule jere akiwa Nopeu ya mchere Nopeu ya kiama Nopeu ya kiama aitu turugire turia Meru tuikara ke Nopeu gikiama gitu nontu nandi batu tutena kiama mandu amugururi turetikiririe tugakiama kikiawe twejukia kaiga chuge tukakugitaira Mumiru nyama tukarea nontu tutena kiama na mtule akuthiuruka kila mahali akiwa kiama twari na mbasi ya thira nandi kiama giki turugire turia Meru kenda tumba kugairwa ma-PS na mandirekta nambi twethira tuna kiama gitu kuu turuge tu support kiama kiu tukarende nawe twaranirie turia Meru tumenyombe mwe twagia sauti imwe twithira twina political party imwe iria igateithia Mumiru
ko mujumbe wenu na kumba kuboganiria miru rethera na kuwa no pe utukaigwa ri ogwa mtu kothi awe wena mujumbe wena inya Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Nabo akinya ningia Meru ni baithirite bagikira ratirine urutingoki ba thirikari nene ninge thirikari cia matura na atongeria bao kuma MCA wita mujumbe kinya mujumbe wekoro ninge wita kiriseneta na ngavana na Nandi akari ba Rubui ni bashumiritie kuwatana mbaru bo kobongwa bakiwa nitwe kwa twe naria bonjoranithitie kiri gikundi kia community kana kia gukiria mugongo akiri mambura jago kungwira kwijamwe kwa karibaba Riboi irirwire rwarera na okari kuo MCA warire rwarera Felix Ketheji Ntuo ninge na urore munini wa bara uri mutugire baraba nini kiri county assembly ya Meru nwe mwenda ithile naria akari nabo batari mathina kathomba irio wagi bo mainya ya mwanki jostima kubukanga kwa barabara wagi bo mirandi ya witi na mbere maturene irasi bakenda biagirithwa ni jamwe jejara bataririe kiri kuija amwe kuna na kiara ninge kuchwa ntaira ya ntere isha Rubui obra mwende olaiboni gutariria Ikundi kia CBO ya Reboiro irorera barua kuri na gitumi kinene kia kuthomethia na bakiwa kurona ndawa cia mbogita muno ya nchobi kwatethia nene mbeu mbithi bine ta na ndete ana nya nchorobi ndaka itwekete tumukuru ukona muntu thio ibo koro ende miaka 26 30 na rugo twekete tobianangi na ntore na kuna tobianangi aja ujo kuna okona jaka muntu akwa sinema na inchobi etumite na ndi turekebishe nikenda generation ire keja nyuma ya batwi oraga kuthomithia mwana thaa ici tutiona daktari kuja mutiari ngai ndi mwana oku kenda akinyara tukwenda babo theri bakabao pamutiari nkoloki barua kinya boiba kwenda weta waikarone bira mirandi kugawa bakiweta mathina kathomba yaraba ukulukire irio barabara na roe unto bakwa bagitumi thaine kuingirwa mirandi yendete kuambirwa tutonai twethro itukumba gukarande methene tukomba kinya tukunegotiate jabange tetwera wa manto twetugae ntheri barabara chetu chiaramwe ene mheshimiwa mtoko bele kitinga gathogere jira ida rani kwa milioni tata ukoma na kairi itoko need connection ya stima na ti selective nataka tukoromba it is our right ti selective ile boy area yonde ya covered na stima na twetu inkomango na kena todori mate botu tware to kurugarugura boka oko MCA waroire rwarera Felix Ketheji Ntuo na itheterete na kwa thirikari ya kaunti ya Meru ni kubwithia ngwibura kubatere akiolota bona na mumbungu wa borere ndekiri mugambi akiwa na aremi ngwe ciawe note ya wamutethia kinya nini kure antu bugira njira tukuthithia ngethukire umo ngethukire kana teu tesa sawa ni buje ndio tonyera mbere brunjire kana kabisa ni gutera tractor chieja irio kwaere kure antu bangi bakuthithia barabara eu ninya bakorwa urato amithimite gato meambiria bate amenya indi thai tractor chieja na ntikira kuga irio tonera ofisi ya rendikiria ima kana te uma na ndigi tukira woni bati gwetu na gia komba ti gwetu buru toboa igo kunura barabara eje ne imbeje to mekunura thai ici kugia komba ti gwita ndei woni irete kwa ne urire mone iboko biawe kwa ngaire iboko bia rendikiria unti ngandekia izi mjinga itokore no ketho no bati wekera rami no bati wekera ketho no bati wekera stima no bati wekera mbio stima nenya kethero area mura mtu naira merigo na yakonia kiara kia nkunga na kira kitwikite kinyamara kiria kariba kuntuku mutongerio wa baraba nini kiri mbunge kaunti ya Meru mwenda ithile arua bagachiomio gicwira ntaira bare na gavana kaunti ya Meru mutumantu ethingia na nikenda kuwa kariba nkunga kioto arakiure ikathiri kumumo unconditionally na if not an action can be taken and that action is not so good. And I can tell you for free, that action will cost
even our government something. Kona members ba come to assembly bara tabadari ndiebuge atubari bu warugatiri akoraga kweja na ultimatum that if need be we shall move to court. Ere okutega na ada tema tujara ere toi. Imaka tema. Aja kule toro nyanda wacha sibitari chindano charia kwa mtanto baji tu igate waliko ana beta beji chindano mbene njaga tumuntura ngapa na mutuma kene cara ke ka ke verio kijawe na tuinda tu ke veritio na ta ki kware geni ta ikoro aria ru ke da ke vena iware nda ikwa na muka yomba ko de nya te kumenya na makosa yale aikwa to baketeta na tute kwa na kudoka relationship isiuke kinyela munene no to kiara kika ke vira kinyawa ke nji baraba mbele the county government kende ni kuma no to mate au kinyela to muikeria agenda ambere ndo to ine ro ko weta weta Kiripotera Meru TV kuma Roiriro rera gicigo mbunge kia Bore Mbita wa Mwende Walaiboni. Nandi tegere ni kwibangania kwa biama kiri kithurano kinini kirigiri kwithira gikithire katariki 27 mweri jwa 11 mwaka jo 2025 naria ni by election akwe 23 na itebia bata ni kirio giti kia Bere North na giti kia Malava constituency naria ni nkirano gatigati ka rotererega na thirikari nio upinzani na thirikari tebibiele bikaithira bigikira ratirine inya ya ntere shirio ijere nandi kia makia nope no gitite na mbere kuibangania nonto bakithurano ke nini naria Benjamin Nalwa nwe aithirite ake watigiti ya gwitonya kiringurumanio cia giti kia Malava constituency na rairigiri kwithira akimenyana mudu na barabange na bo bailwa miti kiringurumanio kithurano kinini kirigiri tariki 27 mweri jwa 11 nawe Benjamin Narwa ukurunga magiti kia mujumbe Malava constituency netikiritwe nandi kuromba giti kiu na tigiti ya nopeu kia makira gitongeretwe ni Mheshimiwa Mpuru wa Buri kuma Kathetune ka Mumiru ni aria tukiaria nawe na njira ya mwanya gukurukira thimu mutongeria ujo na kuri na bubwa kuga. Kwa majina mimi naitwa Benjamin Nalwa. Kwa mara nyingine ni Mheshimiwa Benjamin Nalwa kutoka Malava constituency na nimesimama kiti kwa chama ya NOPEU, National Ordinary People Empowerment Union, na ni chama ambacho kiko na alama ya ngazi, that is the latter, na nimeteuliwa na nimekuwa cleared na IEBC kwa nia kiti ya Malava, na kiko ni kitu ndawarai wananchi wa Malava na muomba kura zenu na niko tayari kumfanyia kazi, na mmeelewa ya mara mingi ya kwamba nimekuwa na nyinyi kwa hali ya furaha na huzuni, na mimi nilikuwa nimeanza kazi kitambo hata before Mheshimiwa Malulu afariki. Nilikuwa tumeanza kusaidiana kazi mbalimbali, kama nikisema kuna Muhungula Preach ile nilikuwa na chenga, kuna vijana wale nimepeleka NYS kupitia mikononi mwangu, na kuna public servants nimeingiza kwa serikali almost 15, na wananchi nitawarayo kwamba waangalie yule mtu alikuwa na mazoezi ya kufanya kazi ili akiingia kwa hiyo kiti atakuwa na nini. Mimi nimewajia wananchi kazi yao, mimi sijashikwa mkono na wale wadozi, lakini kwa hakika Mungu na wananchi wa Malava watanichagua kuwa mbunge yao tarehe 27 mwezi wa 11. Kwa hayo machache, Mungu ambariki na tufanye siasa ya amani, siasa ile haina mfuruko, na watu wote wapatiwe uwezo wa kuchagua kiongozi wao. Ndio kijana mkuruki Mheshimiwa ujo na kuga kithurano giki kinini gikethira kiki umana weru na kinya kuromba kariba guntu guku na kaunti yonthe ya Kakamega kwithira bena umwe na ngwataniro. UDA walete mtu wao, TCP walete mtu wao, wina walero mundu wao, neseba mwacha asi, na hiyo kazi nitaifanya tukiwa na nyinyi. Ni siku nilipeleka makaratasi on Wednesday
that is Jumatano, nilipeleka makaratasi hapa IEBC, na hiyo njia haikuwa na changamoto kubwa sana, kwa sababu vitu zangu nilikuwa nimeziweka kwa ustati. Nimeweka kila kitu, stakabadhi zile zilikuwa zinahitajika na IEBC zilikuwa zimewekwa sawa sawa, na returning officer na maafisa wengine wa IEBC wakaziangalia, wakakagua na wakahakikisha Nalwa ako sawa kuania ile kiti. Na process haikuchukua muda mrefu, ilichukua kama dakika 10 hivi. Ilikuwa tumetaka 15 hivi ndipo tumemaliza, na ninaona ya kwamba kura itakuwa ya amani. Hata tumekuwa na meeting na watu wa security committee, county commander, na wote wanasiasa wote tumekuwa nao, na tukasikizana ya kwamba tufanye siasa ya amani. Nkiripotera